Cardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponita. Election officer pen DCS Hemalong Perang KMI Kangni was signified Kretrok Siarni election officer pen special summary revision of photo electoral roll up attack DCS Hemalong Perang KMI in Nippon Bangso along Karabiang Longa DC Madhusmita Bhagawati Tame Chitongdu Bangso Mike Papon alam Thilaki special summary of photo electoral roll up attack Kang Nippon Nonalang Litumpen Kepeklar Ponalam Thile Arjupon Sinang Dipkupen Singh Tokbi, Karbiang Long News. Saturday, Sunday, কিছুমান camp কৰিব লাগিব disposal of claims and objection by 26/12 26 December ভিতৰত disposal of claims and objection হৈ পেলাই checking of health parameters and obtaining commission permission for final publication, updating database and printing of supplement. Edu 1 January 2024 edu complete hobo lebo ekini তাৰপিছত final publication hobo 5 January 2024 ekini gute schedule to এতিয়া আহিছে আৰু হেমতে আমাৰ বৰ্তমান ট্ৰেইনিং টো চলি আছে বাকি স্টেপ বাই স্টেপ আমি কৰি যাম ekini আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে যাতে ৱেব পাব্লিচিটি দিয়ে তেতিয়া গম পাব আৰু দ্বিতীয় কথা আমি ekini সকলো পলিটিক্যাল পাৰ্টিকো জনাই দিয়া হৈছে Ilyas Rongphar Puthot Mithang Hem Kachabang Jiaphan Achor Jiliki Teron Pipen Perang Kemai Kepapon Lakhain Korehini Serpathar MSC constituency ke paro senso bearang maker Ilyas Rongphar Artaningkan Plikebrahini Asar Boramen Karlitang Bapu Rongphar Lapen Ahem PK Lakha Kethom Dilao Jan Pusi Napachinidon Sonsi Achor Jilikiteron Pipen Kachoning Ripona Tenki Ilyas Rongphar Alangli Na Hokle Dositame Prabjen Pen Mithang Ahem Chibang Thu Jiaphansi Tuning Ripon Aduntu Alangli Somar Banghinido Alangli Phan Kaching Tungchar Ipikajok Chothekthi Chunthekthi Si Nangdolo Lapen Kai Kita Osomaratum Pu Pusi Nang Chirikong Anparta Nepu Konatlo Pusi Kai Kita Karjuverajok Asar Piabang Lamwai Kipidun Jiaphan Mekri Bunang Pruptiti Lo Pusi Achor Jilikiteron Pipen Nang Pachinidon Bokajan Pensar Kurube Karbiang No News la Ilyas Rongphar hi alang di khai trok ani pen hem pen dam ju lo la se ko nasi ko son si ki do ma la se la non hem ka chigan ya fancy mane chini di lo da la ni to ma ho pe alang ko na tong do ne ko na tong dam ne ni da chang le ni da no na si do non bang ke na ho le do na ho le dam se tam ni hem bang nang pu ya ni to ni le alam nang ke lan da Nangte nangli hamsor ke kuana tarik pensi hempen ki bar ilone di. Dam tangla ni type truck ani pelo tarik truck ani pelo salang dam. Ni sini. Tang be tata be delo alang long sun da be. Da pene kuria tung pan anstame nang kubona MP tha nang ti tha ba ko nana siki doma hai anta lang tung hata tham lo pame lang tung ta long hek ku delo chini ni delo ku dalo. Sinon bang ke nang tu mat tu pen ini nang berta pi non berta nang pacita pi non kita angge function ni lo ya lo nasi jadi heglong bang aling sitame ni kontek nombor along ang kontek kak dan Kalau tu donarap tumpan amke berta channel lo mana hilowing kan nanti tu donarap do ta hai sekarang dah lomdam ju tu hai huta berta channel lo na las don rabang ke hilubing bang e berta enam dilang la samila dak long to bok tadai long anti en la do kami ta hilu adon rabaro ka hem so ko nanna tong adon ki duni aka hilu bang ke ni ta chini ni dera ma enam ke ke delu samila ro ka hem so bang an ta chi ena hok lo ni na hok lo ni kami ni khane than bang ke en bom lo sinang than he ke la si en lo ne en ilo ni sami chi long le delu non ta Kalau so ni kai chokar ni ke hempen kitam yal ma mate nali phat pine nang than nikang la son do no ajara son nang than nikang ki alang hala ro phar hem long pensi
nilita ni pangabe asa o hukui hina dam gui la sohot amala so dam se lang bangke hala rong ka hem sor ai asu ko do hala phamsi dan dukan andam bai lang ko kusi tu ka ho mala so khan ni kang besa nang ba jui jalo alang limen ni uson ni ilima kali alang limen ke ni asrong pha nang limen bang ke limen bai jeli kiteron pi ke alang li ke kopi dong ki klem big ne di ini ke alang ni aja tak nem ple ini ke jo ke dam ta long alang ini la purong lom sila sangti ini ni sila pu klem dun tom da dun na son hisap ke son si klem dam bo te nali tum ki dorong amen si thanji ma dorong bang ke alang Karbi ronga sara mai tumpen langgu kolong village kota puthak mai ke padupon ronga sar kachari aphan certificate alo keron pon pere ka job Karbi ronga sara mai tumpen langgu ku ki joi ke langa dimalo mai ke padupon Karbi anglong alo ahawar tinta radet ke pangri ponchi aphan arona tengpen ronga sar barpon laso tengpen ronga sar aphan ki hokalo KAC pen kipi ponchi aphan chisik pondo laso tengpen KACCEM aphan Karbi ronga sara mai pen kachitong dama hutke ron lap non pusi laso hut pachini pon sita labang so certificate alo kumatni EM lapen MSc along dokoki aron kali lasilabang solo prab jin pen nang pinang po lapen ronga sar kali pinaphan piponong le lapen amen ki chok tanga tuma phan ke ron pon lap nang po jong sinang pipe puloti arona tengpen chisong nang kokpo pusi Karbi ronga sara maya tumpen wo signify great rock arni langbuku ki jui ke langa demalong mai ke padopon ho chuparai pon lapen KAC aphan ronga sara tum aphan hong pharla pinang jipu loki pi tengpen komatni pherang ke hem kim kera ronga sara hembe ki kim ponji aphan lapen ke pachitang lapji aphan chuning report lapen kiwangji aningkan KYF ningkan phokep ki chok mati sertalin aningkan ahutki nilitum ronga sara tuma phansitami risoi janga tumpen kangthum kari padopona sonti chilangmi muche jiputa chingki chethanpon labang so mailong maiphu dharmo teron lapen kongchunbang rupam hansi tumpen maija ponsi hawaring koira drop ronga sara tum chetong donsi RDP dun News 6 report Karbi Anglong News. Iki doko ka alam dia buat bangke nang itu kaddo ko bisa tane pen Karbi solang do lapan Karbi Anglong plang amunung kita mela bangke lardak pen sidita tamelo ati nili tum bangke Karbi det methang jong methang pineng sopo dutang rubat an tu sini itu ciring cibi ponji methang lori methang longpa alang tu cirai ponji ba ke pamije pakin itu lapan hala kara poto mangala ke bang kai kini pen kedu alang tum tu kama thalone ronga sardo an tom han appointment di ka do ngi lakon alang tum kem masih kacing iklan pon kacing bar bigel han alang tum mangke banga kai pen da dorap tet dan banga kai pen jelang tet dan ini tum mangke tali ini tum banga tar ide methang nim rokom do methang jutang di bado la nim no methang nim rokom jutang di baran methang paci pakai bum na dala kala banga nim long ini tum pakai ko nangi bangka kilam no methang nim methang jutang paci pakai bum dala masih ini tum terbilang salah ni kan kala kara ne kabiang no salah ni ke tahla la si sulang terbiara mate sulang tu kan dia lo gedo tu masih kami cini on dak dikini la bangke ni tum kecelang selet tu kali bangke celang hazim tu kali ini tu mane moto mate iklan ke dam or dur mo ka bangke cimbar bedo alang tu mangke lake bangke bang lo masu karena apa yang lo masuk budak kali di hari Bengali lapan ke Nepali tu kanan dan tak langsung tong taro onen di situ kalau dah kita ini tu kalau waktu hai bang ke ini tu bang pusong tapi diputak ciri-ciri sama momen tu ni kesarbu sebenarnya mantu ni kecibong happy ni ciri ni ke hijanang bong ni ke kesarbu dulu sih ke tu ni pun dulu sampai ini tu mutang tak kesiksa kesun jadi pasti bang tapaduna bang pada padu di tu ni betul yang dia bang kita dong sami paduna yang dalam itu makan nang so takut kacing lain nang dia udah bangke ini tu kita kecerap itu di uji sebenarnya asong bangke jenek merek itu ya di lalu kan Pini Dipo Arboretum Hola Sai Hemalong press conference ajai mek Kidingpon. Bangso press conference along by Jayan Panda, National Vice President Pen Kaning Jepon ke BJP Sarkar Chari Det Pen ke Pinangan Kaching Thorawar Sai PC Pachonetsi Theglonglo. Lapen ke Corona Covid ke so hota dowai mati in prima ke joy pensi PC Kisopen Pajoklo.
Lapen ki Bharata det pen pangbardam loti India det ki BJP sarkar kacharia bangphu Prime Minister Narendra Modi kachari pen ningkan serkep anchari erlo sitame det soluk sodak pen ki kachari ke ingsam jin pensi chari ponlo Lapen ki pinangan kachong datatum ki duk datatum phanta avar sai pipondo lapen atokano ki doa khai langpen jun mobi pen kisung atuma phanta JJM scheme PC ahema hemalong lang palilu lapen rada ke mang pinangan pachun ponlo pasi pherang ke thenglu ningjipo Lapen pherang ke tum hempre ka pharman kar ju du na hot ke thak tikang ki non kar bieng long MP Horan Singh bia ke hai dolo Lasi Prabjin pen Parliament along kar jabdun pen kaningji tun jia phan jakong pidunpo Lapen halapu MP Horan Singh be pen kaningji pon ke nilihin pen nonang kileji Parliament along dunsi hempre ka pharman chingki chingwai dunpo pusi pherang ke thingno ningjipo Lapen kar bieng long ka chingthora bar sai sitami ansusi kiban jia phan bor iponpo lapen ke rada kimang duanta pachun pipo pusi ningjipo News Text Report, Caribbean Law News. স্বাধীন পোৱাৰ পিছতে আৰ্টিকল 370 কথা যে যোৱা 70 বছৰে কোনো এটা চৰকাৰ কোনো এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে হাতত ল'বলৈ কোনে সাহস কৰা নাছিল কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 পৰা যেতিয়া দেশখন চম্ভালিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু 2019ত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল তেতিয়া আৰ্টিকল 370 কে কাশ্মীৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা হাতাই দিয়া হ'ল 35 হাতাই দিয়া হ'ল গতিকে এটা এই পৰিৱৰ্তনটো চাওক যে আজি জম্মু কাশ্মীৰৰ তাত ইকোনমিক গ্ৰোথ হৈছে 14.64% আৰু চাওক এই আৰ্টিকল 370 শেষ হোৱাৰ পিছত তাত টুৰিষ্ট ফুটফল কিমান এটা 1.88 crore গতিকে চাওক তাত মানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ তাৰমানে শান্তি ঘূৰি আহিছে তাত শান্তি ঘূৰি অহাৰ কাৰণে এটা G20 নিচিনা সামিট জম্মু কাশ্মীৰত হ'ব পাৰিছে গতিকে ইয়াততো সাফল্য কিবা থাকিব পাৰে না কোনেতো ভবা নাছিলে জম্মু কাশ্মীৰটো দূৰৰ পৰা আৰু ভাৰতৰ কেল দিল্লীতো সুৰক্ষিত নহয় মানুহে ক'ৰবাত যদি বাইচেলে হওক বা এনি পাব্লিক প্লেচ কিবা যদি মালিক নথকা না বস্তু যদি ক'ৰবাত পৰি থাকে ইট মে বি বম এইটো বম হ'ব পাৰে চুব নালাগে বুলি কয়